Dobrodošli na kanal Životna sila. Domaći sirup. Ovo sredstvo može pomoći kod bola u grlu, kašlja, čišćenja pluća, a pomaže i kod nervoznog stomaka. Sastojci: pola litre vode, 3 supene kašike meda, 2 zrelije banane. Priprema: vodu zagrejte do ključanja. Bananu dobro izgnječite pa prelijte sa ključalom vodom. Dobro promešajte i ostavite da odstoji pola sata. Kada se smeša ohladi, dodajte med. Dobijenu količinu uzimajte tokom dana. Sledećeg jutra pripremite svežu dozu. Ovu smešu možete koristiti i preventivno kao malu pomoć plućima da se čiste od sekreta. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.